eksperimen deh. Kreatif orangnya loh. Kalau nggak kreatif ya nggak jualan. Hmm? Kok yang mau? Hmm? Ini bocahnya urung kersa. Nenek konangan mbok ane ngomnyang pura jono nek disyuting. Sing bener mono. Astagfirullahaladzim. Agak omong nongol. Aja nyanyi. Sore pelanggan tempe cuma 2. Apa ya? Kayak lagi. Ada tanya sini minum kah? Mak Nyus. Wih, bukan nih kok. Sorry.